Reka makuru yacu tuyakomereza no mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare mu kagari ka Gasare ndahabereye ibiteye ubwoba byarishije abanyarwanda benshi cyane. Ni mu gihe abaturage bari kuvuga yuko ibisambo bibajengereje bashaka ari iminsi mikuru, bavuga ko bamaze kwibwa inka zigera muri 15, inama 5 ndetse n'ihene zigera mu 8, bamaze kwibwa n'ingurube 30. Aho abaturage bavuga yuko ibisambo byakamejeje biri kwiba kugira ngo bishake ari iminsi mikuru, dore yuko polisi y'u Rwanda harabo imaze gufata abasanga 15 bakaba bafunze ndetse bakaba bakurikiranwe icyaha cy'ubujura, aho bagenzi babo batahagaze bavuga ko bakomeje kubiba kugera ubu ngo bagiye kubamaraho amatungo bitewe nuko bari kwibwa ngo bino bisambo bishaka ay iminsi mikuru. Ni mu karere ka Nyamagabe. Mu karere ka Rulindo naho abajura bakamejeje bibye inka zisanga 5, imodoka 2 ndetse biba na moto 3, dore yuko ngo abari kuziba bari gushaka iminsi mikuru, dore yuko abibye imodoka bafashwe bakahita batabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha bakurikiranwe icyaha cyo kwiba imodoka, dore yuko iyi modoka ari ukuntu ngo basetsa insinga ndetse imodoka ikaka, dore yuko izi modoka zari zibwe n'abakanishi basanzwe bakora zino modoka. Aba rero bahise batabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu hibwe inka zigera muri 3, intama 2, dore yuko ngo abazibye barimo bashaka ay iminsi mikuru kugeza izi saha ababo ntago barafatwa, ariko abaturage bavuga yuko nubundi bakibwa kugera saha izi ngizi. Bavuga yuko uno munsi nabwo bibwe inka zigera muri 2 mw'iki gitondo, bavuga yuko abazibye bataramenyekana, ariko ubugenzacyaha RIB bwatangiye gukora iperereza bufatanyije na polisi kugira ngo bino bisambo bifatwe bikomeje kwiba byitwaje iminsi mikuru kugira ngo bazabone ayo kunywera, dore yuko abaturage bavuga yuko ibi bisambo cyangwa iminsi mikuru yegereje bakunda kwibwa cyane kugira ngo ibisambo bibone ayo iminsi mikuru. Mu gihe polisi yabwiye abaturage ngo umuntu wese baza gukeka baza kubwira polisi kugira ngo imute muri yombi. Mu karere ka Muhanga hazwi nko mu cya kabiri naho kwa Haji, hirya yaho gatonya ugeze mu cya kabiri urenze kwa Haji ho gatonya hano kuri Skoro, bapfumuye inzu y'iduka bayikuramo ibicuruzwa byari birimo barayipakurura ndetse ibicuruzwa bimaramo, dore yuko ngo ababyibye bashaka iminsi mikuru. Bavuga yuko iminsi mikuru igiye kubasiga ari abakene, aho bavuga yuko buri gihe mu minsi mikuru bibwa basabwa gukaza umutekano. Abaturage bavuze yuko irondo rya hano rishobora kuba rifitemo uruhare kubera ko iyi nzu iri ku muhanda kandi yibwe mu masaha ya saa 10 za nimugoroba. Bivuga yuko rero hano hari irondo ry'umwuga rihakorera umunsi ku munsi. Abaturage bakavuga yuko rero kwibwa kw'ino nzu bagakuramo ibicuruzwa, ibyo kunywa, imiceri, ubugunga ndetse n'ibintu bitandukanye n'amafaranga bari basize muri botike, bavuga yuko n'abana banyirondo baba bifitemo uruhare kubera ko nta kuntu bakwibwa ayo masaha. Kandi iyi botike iri ku muhanda ntago ari botike, ni shop yaranguzaga ibintu bigiye bitandukanye. Abaturage bari mu marira, bari no mu gahinda kubera ibisambo bikomeje kubiba ku minsi mikuru. Mu karere ka Ngoma umugabo bamukubise icyuma mu nda ndetse no mu izosi, barimo bamwambura telefoni n'amafaranga yari afite, dore yuko yaravuye kuri banki kubikuza udufaranga tw'iminsi mikuru, dore yuko bamutegereye mu masaha ashira saa 10 za nimugoroba ubwo yatahaga mu iki gicuku, birangira bamwivuganye kugeza izi saha. Abamwishe bahise bafatwa batabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB, dore yuko icyaha bakoze ari ikindenga kamere cyaha cy'ubujura no kwica, bisobanuye ngo gukubita no gukomeretsa. Ariko uyu mugabo ntago yagize ahaburira ubuzima, ubu ngubu ari mu bitaro, abaganga batangiye kumwitaho, ubu ngubu ameze neza cyane. Yatanze ubuhamya avuga yuko yaravuye kubikura amafaranga ku mutangoha atari menshi angana n'ibihumbi 15, dore yuko ari n'ahantu yaraciye yikopesha agafuka k'umuceri, yari afite na telefoni, dore ko avugaga yuko ku minsi mikuru yari afite abashyitsi, dore yuko arimo yitegura abashyitsi. Birangira bino bisambo bimwambuye biramupapuza, birangira ubu ngubu byatawe muri yombi. Iki cyaha cyo gukubita no gukomeretsa iyo kiguhamye ushobora gukatirwa igifungo cy'imyaka 30, ishobora kwiyongera kikagera ku myaka 35, ndetse nihagira ibindi biza guhinduka turaza kubabwira. Mu karere ka Ngororero naho habereye amahano akomeye cyane. Abajura barimo bashaka amafaranga y'iminsi mikuru bategera umugore mu nzira, baramusaka bamuburana ikintu na kimwe, gusa bamwambuye telefoni barangije banamufata ku ngufu, dore yuko aba nabo bahise batabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB, dore yuko batangiye kujya cyangwa polisi yatangiye gukora patrouille mu mihanda itandukanye kugira ngo barinde abaturage. Umuntu wese uri gukora icyaha ari kwita atabwa muri yombi bitewe nuko bari kwita bamubonera ku
gihe, ndetse umutekano mu iki gihe cy'iminsi mikuru umutekano ni wose. Bivuga yuko rero nta muturage n'umwe uzigera ahungabana ngo nuko ari iminsi mikuru. Ibisambo batangiye kubifatira ingamba, abantu barara mu tubari bagataha nijoro nabo batangiye kubafatira ingamba. Bivuga yuko rero iyi ni incamake y'amakuru. Nimba ushaka kumenya byinshi kw'aba bantu bagiye bibwa mu turere dutandukanye tugize igihugu cyacu cy'u Rwanda, Nyarugenge, Kicukiro naho na Gasabo naho hari abibwe, ndetse abibwe batawe muri yombi. Rero kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo umenye byinshi.